wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Kitabu cha Wafilipi sura 1:20 inasema, Ichete Paulo yandikia Wafilipi kichwa cha mbere ku murongo wa 20 haravuga ngo, ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaaibika kwa njia yoyote, bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha, ili sasa ama kwa wakati mwingine wowote ule Kristo atukuzwe katika mwili wangu. Nkuko niteze cyane nkizigira yuko hatazogira ikintu kimara maza, ariko ko mu bushizi bw'amanga bwanje bwose Kristo aheshwe icyubahiro n'umubiri wanje, nkuko bihora biba, nanone ko ariko bizoba, naho noba ndiho canke naho noba mpfuye. Amen. Nikiwa niko mzima ama nikiwa nimekufa, naho noba ndiho canke noba napfuye, lakini Kristo atukuzwe katika mwili wangu. ariko Kristo ahabwa icyubahiro mu mubiri wanje. Nikiwa katika kipindi kizuri ama kipindi kibaya, mbaye ndiko ndaca mu gihe kibi canke ciza, lakini Kristo atukuzwe katika mwili wangu. ariko Kristo ahabwa icyubahiro, aheshwe icyubahiro mu mubiri wanje. Exode 25, Kuvayo 25. kitabu cha Kutoka 25:25. Kitabu cha Kuvayo 25. Mstari wake wa 10 na 11. Murongo wa 10 na 11. Nuko babaze isandugu mu giti citwa umushita. Uburebure bw'amarambararo bwayo buze bube amatambwe 2 n'igice y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bwayo bube intambwe 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube itambwe 1 n'igice nyene. Uzuyomeka kw'izahabu itamuye imbere n'inyuma, kandi uyikikuze ku umuguno w'izahabu impande zose. Amen. Amen. Romains 8:30. Abaroma igice 8 umurongo wa 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishije yabahaye ubwiza. Turashobora gusubiramo uwo murongo twese muzamugize neza. 1, 2, 3. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Uwe na shauku ya kwamba mwili wako ni wajibu kuonesha utukufu wa Kristo. Ugire inyota yuko umubiri wawe wo kwerekana icyubahiro cha Kristo. Uwe na shauku kila wakati ungaliki na pumzi, ugire inyota igihe cyose ufise impwemu z'abazima, ya kwamba ni wajibu wako Kristo atukuzwe ndani mwako. Kwa ari igikorwa cyawe ko Kristo aheshwe icyubahiro n'umubiri wawe. Aheshwa icyubahiro n'umubiri wawe. Yeah. Katika kuishi kwetu, mukubaho kwacu kama watakatifu ama wa Kristo, nkabera cyangwa abagororotsi ba Kristo, hakuna mstari mwingine wala njia nyingine wala wito ingine, nta wundi murongo cyangwa wundi muhamagaro wala kwa kwetu hapa ulimwenguni cyangwa ubwacu ngaha kwisi. Hakuna kitu kingine kenye Mungu anatutaka eko. Nta kindi kintu uwora duhamagarira. Mungu anatutaka eko ili kwamba utukufu wake uzirike ndani mwetu. Uwora duhamagarira kugira ngo icyubahiro ciwe
kigaragazwe muri twebwe. Kweli kabisa, pamoja na vyote tunaweza tukafanya, Hamwe n'ivyo twokora vyose, pamoja na vyote tunaweza tukatenda, hamwe ivyo twokora vyose, na ndoto zote ambazo tuko nazo, n'indoto zose twoba dufise, kenye Mungu anahitaji kwetu sisi, ico Imana twifuza ko twebwe, ni kwamba utukufu wake uonekane ndani mwetu. nukugira ngo icubahiro ciwe kigaragarire muri twebwe. Utukufu wa Mungu Icubahiro c'Imana unauwazia namna gani? mbega uciyumvirako gute? Utukufu wa Mungu Icubahiro c'Imana sio ule wa kusema ya kwamba unafanana vizuri, sishakiri tuvuga ngo usa neza wala unanenepa cyangwa uravyibushe kisha jibu nasema ni utukufu wa Mungu. hanyuma munyuma ukavuga ngo n'ubwiza bw'Imana n'icubahiro c'Imana. Huyo sio utukufu wa Ubwo Mungu. si ubwiza bw'Imana. Ama unavaa vizuri, Cyangwa wambaye neza, unapendeza, wambaye neza, kisha unasema ni utukufu wa Mungu. hanyuma ukisura ngo n'ubwiza bw'Imana. Saa zingine inaweza kuwa ni utukufu wa Mungu, Birashobora kuba ari ubwiza bw'Imana, lakini kote ambayo ninasemea mimi ariko uruhande ndiko ndavugamo haiko ndio utukufu wenyewe Mungu anakuhitaji, sico cubahiro cyangwa bwiza Imana ikwifuzamo, kwa sababu wapagani wanavaa na wao kuko wanapendeza, abapagani nabo bambara neza kandi bagasa neza, na watu ambao wasiomjua Mungu wanampinga Mungu nao wanavaa na wanapendeza, na babandi batazi Imana bagwanya Imana nabo barambara neza bagasa na neza, ni wazuri kabisa, kandi ni beza cyane. lakini utukufu wenye dunia inatutazamia eko ni utukufu gani? Ariko ubwiza cyangwa icubahiro isi iturabako mbega umeze gute? Niseme ya kwamba utukufu wenye ulimwengu unatutazamia ni huyu. Icubahiro isi itugombako niki? Ni wakati unaposikia neno la Mungu na kuliweka katika matendo, huyo ndio utukufu ulimwengu unahitaji kwetu. Wumvise ijambo ry'Imana ukarishira mu bikorwa, nico cubahiro isi itwifuzako. Utukufu wa Mungu sio kugeuka kwa sura, ubwiza bw'Imana cyangwa icubahiro c'Imana suguhinduka mu ishusho, lakini utukufu wa Mungu ni wa kugeuka ndani ya tabia zetu na kuonesha imaji ya Kristo juu ya maisha katika ulimwengu. ariko icubahiro c'Imana guhinduka muri twebwe tugahinduka ingeso, nico cubahiro isi itugombako. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa 47 49. 1 Corinthiens 15. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorino igice 15 ku murongo wa 47 na 49. Aha. Aravuga ngo umuntu wa mbere yandurutse mu ivu, n'uwo mukungugu. Umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru, nk'uko umukungugu ari niko na umukungugu bandi bari, kandi uko uwijuru ari niko nabandi bijuru bandi bari. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu wa kwanza alitoka katika mavumbini. Uwa mbere yavuye mu ivu. Mtu wa kwanza alionekana katika mavumbini. Umuntu wa mbere yagaragaye nk'uwavuye mu ivu, na wale wote waliotoka katika mavumbini na babandi bose bavuye mu ivu wanafanana na yule mtu wa kwanza, basa na wa muntu wa mbere yakomotse yavuye mu ivu. Lakini huyu mtu wa pili, ariko wa muntu wa kabiri alitoka mbinguni, we yavuye mu ijuru. Ama huyu mtu wa pili cyangwa uyu muntu wa kabiri ni mtakatifu, nuwera. Na kama ni mtakatifu, niba ari umugororotsi, na wote ambao wanatoka kwake n'abamukomotse ko bose ni lazima wamfanane huyo mtu wa pili, nabo bakwiye gusa na wa muntu wa kabiri. Kwa sababu gani? Mbega ni kubera iki? Kwa sababu yeye ni mtakatifu, nuko we ari uwera. Na kama yeye ni mtakatifu, niba vyukuri ari uwera, na lazima wote ambao wanamtoka kwake birakwiye ko n'abamukomoka ko bose waweze kumfanana yeye, bakwiye gusa nawe, kwa sababu wanaomtazama yeye, kuko bamurabirira bose wanafananishwa na yeye, bagereranywa nawe. Biblia inasema ya kwamba Biblia ikavuga ngo kilichozaliwa mara pili, icyavutse ubwa kabiri ni kile ni cha roho, ni cya kintu kimwe. Ama alichezaliwa na mwili, cyangwa icyavyawe n'umubiri ni mwili, n'umubiri. Aliyezaliwa na roho, ariko avyawe na mwemu, ni roho, ni mwemu. Ama kwa swali lingine niulize ya kwamba cyangwa mukundi nobaza gutya, nani aliyekuzaa? Mbega ninde yakuvyaye? Ama nani aliyekuita? Cyangwa ninde yaguhamagaye? Waroma inasema ya kwamba mu Baroma aravuga ngo wale ambao aliyowachagua, abo yatoranyije, aliwaita, yarabahamagaye. Kisha kuwaita, amaze kubahamagara, lakini nikwambie ni procedure, ariko numva ni kintu kibandanye. Kama anakuita, nimba guhamagaye, ni wewe kuchagua, ni wewe gutoranya, kuitika, kwemera ama kukataa. Change kwangu. Tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Tuko pamoja? Turi kumwe. Na wakati anapokuita, igihe guhamagaye, anapokuchagua, igihe gutoranyije, biti yake ni kukuvalisha utukufu. Intego yiwe nukwambika ubwiza.
kwa sababu mpango wake ni kufanana, ni sisi tufanane na yeye. kuko umugambi wiwe nuko twebwe dusa nawe. Hebu watu watatu mnisaidie nifanye mfano huyu. Abantu batatu nibaze ngaha. Watu watatu. Mmejipanga vizuri sana. Asante. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tukamate huu ni utukufu. Uyu wa mbere rero n'ubwiza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Acha na mimi niingie hapa. Hallelujah. Amen. Mpango wa Mungu ni kufikisha katika utukufu. Umugambi w'Imana ni kugushikana mu bwiza. Lakini ili utukufu wa Mungu uonekane juu ya maisha yako, ariko kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare ku buzima bwawe, inabidi usieshape principe hata moja ya ufalme wa Mungu ama katika mpango wa Mungu. Birakwiye kucha ahantu hose ubwiza bw'Imana bugutegeka guca. Inabidi umsikilize na kumtii ili ufikie utukufu wa Mungu. Birakwiye ko wumva kandi ukumvira kugira ngo ushike mu bwiza bw'Imana. Kwanza unaitwa. Ubwa mbere urahamagagwa. Na ukishaitwa, kandi yumaze guhamagagwa, hauwezi kujiongoza. Ntushobora kwiyobora. Ukiitwa, ni uhamagawe, ni kumkubalia Kristo, nukwemerera Kristo akuongoze, akuyobore, ili akufikishe katika utukufu wake, kugira ngo gushikane muri bwa bwiza nyene. Kitu cha pili, ikintu cha kabiri, anakuchagua. Aragutoranya. Wakati unapochaguliwa, igihe utoranyijwe, si kwamba unastahili, suko warubereye, lakini ni kwa neema yake, ariko ni kubw'ubuntu bwiwe na mpango wake, n'umugambi wiwe ya utukufu ambao anao juu ya maisha yako, kugira ngo ushikane muri wa mugambi w'ubwiza ubuzima bwawe. Anakuchagua. Aragutoranya. Munaweza kuitwa muko wengi, murashobora guhamagazwa muri benshi, lakini neema ya kuchaguliwa, ariko ubuntu bwo gutoranya, sio ya watu wote, sio bw'abantu bwose. Na wanaochaguliwa, abatoranywa, hawachaguliwi juu ya kitu kingine, ntibatoranya kubw'ikindi kintu, lakini wanachaguliwa, ariko batoranywa juu ya kupewa imaji ya utukufu wa Mungu, bahabwa ishusho y'ubwiza bw'Imana. Kisha kutoka katika kuchaguliwa, bamaze kuva muri uko guhamagagwa, kuna kuwa principe ingine ya kujaliwa haki. Habaho ingingo ngenderwako yo gutsindanishirizwa. Hauwezi ukajaliwa haki, ntushobora gutsindanishirizwa, kama haukuwa na stahili, utarubereye. Mtu mwenye hastahili, wa muntu atabereye, ndio mwenye anakuwa anajaliwa haki. niwe atsindanishirizwa. Mwenye haki hahitaji haki, wa mugororotsi rero ntiyifuza gutsindanishirizwa. Lakini mwenye hana haki, ariko wa wundi atabereye, anahitaji mtu wa kumsemea, niwe ababereye umuntu amuvugira, ili awe na haki, kugira ngo yemegwe. Na hauwezi kuvalishwa uzuri, ntushobora kwambika ubwiza, hauwezi kuvalishwa utukufu, ntushobora kwambika ubwiza, hauwezi kuitwa mwenye utukufu, ntushobora kwitwa wambitswe ubwiza, bila haki haijakutetea. Udatsindanishirizwe, kwa sababu haki, kuko gutsindanishirizwa, ndio inatupatia droit ya kupokea kile ambacho hatukuwa tunastahili. Nivyo biduha uburenganzira bwo kwakira cyakiri tutari tubereye. Kwa sababu haki, kuko gutsindanishirizwa, ndio inatupatia njia ya kupokea vile ambavyo hatukuwa tunastahili. Nivyo biducirizira yo kwakira vya bindi tutari tubereye. Na Biblia inasema ya kwamba Biblia inavuga ngo hakuna ambaye iko katika Kristo Yesu, na uri muri Kristo Yesu, ambaye juu yake kunakuwa hukumu. Muri we hari kurubanza, kwa sababu tumevalishwa haki, kuko twambitswe ubwiza. Na isitoshe tu kuvalishwa haki, ntibikwiye gusa kwambikwa ugororoka, lakini huyu utukufu, ariko bwa bwiza umeanzia, ili tufikie, umeanzia hapa, kugira ngo tubushike ko bwatanguriye inyuma. Na kama nimesimamia hapa, nimba mpagaze ngaha, siwezi kufikia katika utukufu wa Mungu, sishobora gushika mu bwiza bw'Imana bila kupitia katika hivi vipindi vyote, hadaciye muri izi ntambuko zose. Na utukufu wa Mungu ni nini? Ubwiza bw'Imana ni iki? Wakorinto analeta jibu. Abikorino baratubwira neza, anasema ya kwamba aravuga ngo kilichotoka katika mavumbi cyavuye mu ivu, lazima kifanane mavumbi, kiba gisa n'ivu nyene, lakini kilichopita katika haki, ariko cyaciye mu gutsindanishirizwa, lazima kifanane haki na utukufu, kiba gisa no gutsindanishirizwa n'ubwiza ya ule ambaye aliyekiita. na wao ndiye yagihamagara. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Asante sana. Murakoze cyane. Utukufu wa Mungu juu ya maisha yetu, icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu, unaweza kuleta vile ambavyo viko mbali viweze kuwa karibu. Urashobora kuzana vya bindi biri kure kugira ngo vyegeze hafi. Utukufu wa Mungu juu ya maisha yetu, ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu, ni kama mlango ambao umefungwa, lakini ukifika mbele yake unajifungua. Vile ambavyo vimesimama vinaweza vikafunguka juu ya utukufu wa Mungu juu yetu. bigera n'umuryango bawugaye, ariko iyo ushitseko ukuguruka. Utukufu wa Mungu juu yetu, ubwiza bw'Imana kuri twebwe ni barua kwa ajili ya
ulimwengu tusome umuone Mungu ndani ya maisha yetu. Icyete kiba cyarandikiwe abisi kugira ngo igihe cyose bagisomye bakabona ubwiza bw'Imana. Ninataka kusaidia asubuhi ya leo. Ndifuza kugufasha muri kino gitondo. Ondoa akili ya kusema utukufu wa Mungu ni kutugumira na kulia sana. Nukure kumenya kwibaza yuko ubwiza bw'Imana ari kujugumira cyane kurira cyane. Ulimwengu hauhitaji kuona watu wanalia. Isi nifuza abantu babona bariko bararira. Ulimwengu hauhitaji kuona watu wanafanya hivyo. Isi nifuza abantu bariko barajugumira ngo bariko baravugishwa. Lakini ulimwengu unahitaji kitu kingine. Ariko isi yifuza ikindi kintu. Ulimwengu unahitaji wewe ambao uko mahali hapa wakikuona wamuone Mungu ndani mwako. Isi yifuza undi muntu isi yifuza wewe wahindutse gusa n'Imana kugira ngo bakubonye kwa ubwiza bw'Imana. Ulimwengu unahitaji kumuona Mungu ndani mwako. Isi yifuza kubona Imana biciye muri wewe. Ulimwengu unahitaji kuona gloire ambaye ni Kristo akijimanifeste ndani ya maisha yako kila wakati na kila saa. Isi yifuza kubona Kristo ari we bwiza yigaragaza muri wewe igihe cyose n'igihe cyose. Kwa sababu ametuchagua, kuko yaradutoranyije, ametuita, yaraduhamagaye, akatupatia haki. Aradutsindanishiriza. Na kama ametupatia haki ni kwamba utukufu wake uweze kujidhihirisha. Unaweza ukaniuliza nifanye nini ili gloire iweze kuonekana ndani ya maisha yangu. Chochote utakachotenda kisichopendezwa na Mungu, chochote utakachofanya usichoambiwa na Mungu, ujue kuna kufanya juu yako. Lakini kile utakachofanya kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, ujue kwamba kiko kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sio mpaka sasa inaandikiwa wapi katika Biblia. Sukubaza ngo mbega vyanditse muri Biblia. Niwape mfano mzuri. Reka nabakororokeza. Siku zinaisha. Umisi yeze nilipata watu nahuye n'abantu wananitafuta. Abantu bariko barandondera. Wakanambia wananihitaji. Barambwira ngo barifuza ko tuvugana. Wakanipa deal tena ya bien. Bampa igikorwa kandi ciza. Deal ya mzuri kabisa. Cyari igikorwa ciza. Wanivalishe. Hizi Facebook zitatukogotea na vingine vya bongo na vingine vizuri na vingine vibaya. Banyambike rero ibi bintu tubona nka Facebook bizodukwegera vyinshi. Wanivalishe. Banyambike. Kisha wanipige mapicha. Hanyuma fotore. Kumbe sikuwa najua kama napendeza kufoto. Sinarizi ko mbegwa na mafoto. Sikuwa nabijua. Iyo sinariza ndabizi. Wanivalishe niwe bien. Banyambike nseneza. Kisha wanipige tu picha. Hanyuma bamfotore. Kisha waende wafanye marketing na picha yangu. Hanyuma baje kugurisha iyo foto. Tena kumwisho wa mwezi nilikuwa na droit ya $1000 mwisho wa mwezi contrat $1000. Mwisho ukwezi rero tuba torasinya amasezerano ko bazompa amadolari 1000. Tena nilikuwa niko crise na nyingine mbaya. Kandi rero ico gihe ibintu ntibyari bimeze neza. Hakuna wiki mbili inaisha. Nta ndwi zibiri ziheze. Lakini ariko nikajiuliza, ule mfano nakupatia. Akanokororo ndaguhaye. Nikajiuliza, ndibaza nikifanya hivi mbega ndabikora si ni kampuni ya telefoni tu. Mbega sama telefone si na telefoni nafanya hivi nageuza nafanya telefoni tu. Aho rero bakamfotora meze ukunyene ndiko nsanga uri kwa telefona. Bananibandika tu. Bagaca banshira ahantu hose. Sio zambi, ni zambi. Ico mbega ni icyaha. Ni zambi. Ico ni icyaha. Munijibie, ni zambi. Sio zambi. Ico si icyaha. Lakini singeingiza lari. Mbega sama faranga yari kwinjira. Siningeingiza lari. Mafaranga ndi yari kwinjira. Lakini sikia nikwambia. Ari kuviriza. Nikaangalia position yangu. Ndaraba uo ndiwe. Na sio kwamba pastor tu. Oya siku pastor mungere gusa. Paulo anasema, Paulo akavuga ngo sio vyote ambao ni vizuri, si vyose ari vyiza ambavyo tunavyokubaliwa kuvitenda. Evyo twemerera gukora. Biblia inasema kila kitu tunachokifanya, Jambo jema kavuga ngo ico dukora cyose tukifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tugikore kw'icyubahiro cy'Imana. Ndio sio makosa. Ivyo nta kosa jari ririmo. Sio zambi. Kandi si icyaha. Ningeingiza pesa kwa mfuko. Amahera ari kwinjira. Na krize inaisha. Kandi ubukene bukavaho. Lakini Roho akanambia, ariko mwema arambwira, ni kitu gani ninachofanya? Mbega ico ni iki ugiye. Sikia nikwambie. Uviriza. Ningelikuwa na milimo ya kujitetea na sababu inaandikiwa wapi Biblia? Nari kwivugira kandi nkigwani navuga ngo mbega vyanditse. Mtu ambaye aliyechaguliwa, umuntu yatoranyizwe, mtu ambaye aliyevalishwa haki, uyu muntu rero yambitswe yatsindanishije, mtu ambaye aliyevalishwa utukufu wa Mungu, yambitswe ubwiza bw'Imana. Haiko proprietaire yake.
na uyo rero ntabaciga cyangwa ngo yiyobore, lakini yeye ni wa mtu mwingine. ariko yo n'undi muntu Hauna neno la kusema juu yako, nta jambo ufise lakini Mungu ndiye ana neno la kusema juu ya maisha yako. Imana nifise ijambo janywa ku buzima bwako. Kinachotutatiza leo Ikiduteye ingorane ni wakati tuko katika maisha ya kudiskite pamoja na Mungu. ni igihe turi mu gihe cyo guharira n'Imana. Kama unajua maisha siyo ya kwako, Niba uzi ubuzima ko atari bwawe, kama unajua haki siyo ya kwako, niba uzi gutsindanishwa ko atari bwawe, haustahili kufanya vyako, nubereye gukora ivyawe, lakini unastahili kufanya vya Mungu. ariko ubereye gukora ivyo Imana igutegetse. Nilikataa. Ivyo naravyanse. Nilikataa, nikamwambia tena siku nyingine msiongeze kunitafuta. Ivyo naravyanse, arabwiye ngo n'undi munsi nimuze mundondere. I'm a pastor. Ndiye ndumwungere. A man of God. Anointed. Ni umukozi w'Imana asizwe. Kwanza nikawapigisha na magoti. Aho nyene yaciye ndabafukamika. Nikawashindikiza na kwa aeroport. Cyangwa baherekeza no kibwa c'indege. Mwende bien. Mugenda amahoro. Sio kila kitu Si kintu cyose ambacho mtu ambaye aliyetawaliwa na Mungu kuitika na kutenda. umuntu rero aganjwe n'Imana kwemera gukora. Ndio utanambia ulimwengu una realite yake. Ndivyo wambwira ngo isi ifise ingene ivuga ibintu. Gloire à Dieu, kwa sababu ulimwengu kuna realite yake. Imana ihabwa icyubahiro ko isi ifise ivyayo. Lakini na sisi watakatifu, utakatifu una realite yake. Ariko natwe abagororotsi, ubugororotsi dufise bufise ingene buvuga ibintu. Asubuhi leo niseme hivi, Muri kino gitondo reka mvugu, ili uone utukufu wa Mungu kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana, ni kukubali kupita katika mahali ambapo Mungu anahitaji upite. nukwemera guca ahantu Imana igutegetse guca. Ili utukufu wa Mungu onekane juu yako, kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare kuri wowe, ni kuitika, nukwemera kuongozwa na Roho wa Mungu, kuyoborwa na Mpwemu w'Imana, hata kama ni vigumu, naho biba bigoye, hata kama viwezekani, naho bidashoboka, hata kama vinachosha, naho biruhije, lakini kubali, ariko wemere, kwa sababu utukufu nao kungoja ni mzuri kuliko matatizo nao yapitia ndani. Ubwiza bukurindiriye ari bwiza burenze ivyo bibazo uri kuracamo. Exode inatuambia hivi, Kuvayo aratubarira ngo, sikia, mviriza. Mungu akamwambia Musa, Imana ibarira Mose, nijengee sanduku ya agano. nyubakire isanduku y'isezerano. Hiyo sanduku ya agano Iyo sanduku y'isezerano hautaijenga kwa mti wowote. ntuzoyubaka ku giti wiboneye cyose. Mungu akamwambia, nitafutie mti ambao unaitwa mshita. Undonderere igiti cyitwa umushita. Nilifanya research ya huyo mti hauko wabia hata. Naronde kumenya ico giti, nasa ico giti atari ciza. Ni mti wenyewe unaotama uko Somali, fasi ya desert, tena ni mti wa miba. Ni igiti gikunze kumera ahantu hari ubugaragwa hirya muri za Somalia n'ahandi. Lakini ona Mungu menshi. Ona Mungu. Ariko raba Imana. Cedre zilikuwa, amasederi yarahari. Sijui mikaratusi zilikuwa. Birashoboka kuba n'imikaratusi yari ihari. Miti ya embe ilikuwa. Ibiti vy'imyembe vyari bihari. Na zingine mabua di Kongo, mabua sijui ya nini zilikuwa. N'ibindi biti vyose vyari bihari. Lakini ariko Mungu akamwambia Musa, Imana ibarira Mose, akamoblige Musa, itegeka Mose, usitengeneze mwa miti hii, aramubwira ngo ntukore muri ibi biti, lakini nitafutie mti ambao unaitwa mshita. ariko urondere igiti cyitwa umushita. Mti wenyewe unaota mu desordre, ni igiti gipfa ko cimere, hauna harufu ya mzuri, kitamota neza, lakini uko na miba, ariko gifise n'amahwa. Musa akautafuta huyo mti, Mose arondera cha giti, akaukamata, aragifata, akaukata, aragitema, akaumenya ngozi, aragikuraho urukoba, akautoa ndani mbao, akuramo igiti, akaanza kutengeneza sanduku la agano. atangura gukora isanduku y'isezerano. Tuingie katika ulimwengu wa miti. Reka twinjire mu biti, kumenya ibiti. Wakati huyo mti ulikuwa umetupwa, ico giti cyari cyaratawe, hauko karibu ya fasi nyingine, ni cyari cyegere n'ahandi. Tena kitu kingine kenye nimegundua, ikindi kintu namenye, huyo mti, ico giti, mtu mwenye anapenda kula majani, kidudu kinapenda kula majani ya hiyo mti, igikoko ikunda kujya amababi y'ico giti, ni girafe. Ni igikoko cyitwa girafe, kwa sababu girafe ni ndefu. uko girafe murabizi ko ari ndende, juu ya kuogopa miba, kubera gutinya mahwa, inaenda kula tule tumajani tungaliki twa mwanzo, ikijya tubabi nyene dutanguye kumera, kwa sababu ikiingia huku ndani inachomewa miba, iyo yinji ibwina ihurana ya mahwa. Lakini kwa sababu gani Mungu alichagua huyo mti na pako miti mingine mizuri? Mbega ni kubera Imana yahisemo ico giti kandi hari ibindi biti vyiza. Nimepata jina lingine ambalo nilimwita Mungu hii wiki, na aronsi irindi zina no kwita Imana muri iyi ndwi.
ni Mungu wa watu wadhaifu. Ni Imana y'abanyantege Ni nke. Mungu wa watu ambao waliotupwa. Ni Imana y'abantu Ni batawe. Mungu wa watu ambao wasiostahili ili wafanye Ni wastahili. Imana y'abantu batabereye kugira ngo Ni ibagire Mungu wa ababereye. watu ambao wasioweza ili aweze kuwawezesha. Ni Imana y'abantu badashoboye kugira ngo Ni ibashoboze. Mungu wa watu wasiofika ili aweze Ni kuwafikisha. Imana y'abantu badashoboye gushika kugira ngo Ni ibashikane. Mungu ya watu ambao waliokuwa wadhaifu ili awavike nguvu waweze kutembea katika nguvu zake. Ni Imana y'abantu b'abanyantege nke kugira ngo ibambike ingomezi zayo kugira ngo bashike. Kama ungaliki unategemea nguvu zako ili ufikie kitu fulani, Niba ukizigira ingomezi zayo kugira ngo ushike ku kintu runaka. asubuhi ya leo nakwambia hauhitaji nguvu zako, Buri kilo lakini tegemea nguvu za Roho Buri kintu Mtakatifu. tondaje kugira ngo niwizigira ingomezi zawe, wizigira ingomezi za Mwenyezi Yera. Tegemea aliyekuita, Wizigira uwaguhamagaye. tegemea aliyekutafuta. Wizigira uwakurondeye. Biblia inasema ya Biblia kwamba inavuga ngo tunayaweza mambo yote dushobozwa na yeye vyose atutiaye nguvu, n'uduha ingomezi. si kwa nguvu zetu, Si ku bushobozi lakini bwacu, bali ni kwa nguvu za ariko Mungu ubushobozi bwa tunayafikia Imana. kuyaweza mambo yote. Dushobozwa vyose. Unaweza sema amina kubwa Urashobora sana. kuvuga amena. Biblia inasema Ijambo ry'Imana rikavuga ngo Musa akakamata huyo mti. Mose afata ca giti. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, Umviriza muntu w'Imana. unaweza fananishwa na huu mti, unaweza fananishwa na huyu mti. Urashobora kugereranywa n'ico giti. Unaona kama haujaliwi, Ukabona ko bagutaye. unaona kama haukumbukwi, Ukabona ko batakikwibuka. lakini sikia nikwambie, Akumviriza. watu wakitaka wasikumbuke, Abantu bashaka ntibakwibuke. ulimwengu ukitaka ukusahau, Isi ishaka ikwibagire. lakini tangu siku ya leo Ariko mtu wa kuva Mungu, uno munsi rizika na ujue ya kwamba Mungu Jehova wa Israeli anakujali, anajali maisha yako. meneza kandi unezererwe ku Imana yo mu ijuru ikwitayeho. Wanadamu wanaweza kakujali leo, kesho anakugeuka. Abantu barashobora kwita uno munsi, ejo bakaguhinduka. Ulimwengu unaweza ukakupatia heshima leo, Isi yashobora guha icyubahiro uno munsi. lakini kwa siku za kesho huyo ulimwengu utakunyang'anya huyo Ariko heshima. rero minsi iri imbere yasinyana nizo kwaka Lakini ninampenda mwanaume kupita wanaume wote, akikuheshimisha hakuna ambaye atakayekushusha. ariko ndakunda umugabo arenze abandi bagabo bose, iyo aguhaye icyubahiro ntawe uzokumanura hasi. Hebu sote tuseme kwa Kiswahili, ndiyo Bwana. Reka twese tuvuge mu Giswahili, ndiyo Bwana. Subiramo, ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Ego inamaanisha bisiguye ngo sina la kusema. jewe ntacyo mfise mvuga. Ndiyo Ego inamaanisha bisiguye ngo nipeleke. njana. Ndiyo Ego inamaanisha kunyenyekea. isiguye guca bugufi. Ndiyo Ego inamaanisha kutii. isiguye kumvira. Ninampenda Mungu wakati anataka kutumika kitu. Ndakunda Imana igiye gukora ikintu. Hangaliaki lisansi, hangaliaki quartier, hangaliaki doktora yako, hangalia fasi ulitoka, lakini Mungu anaangalia mpango wake juu ya maisha yako. Iraba izo mpapuro z'umutsindo cyangwa ahuva, ariko iraba ubuzima bwawe. Wewe waze kimuti cha miba, Ariko we iyumvire giti cy'amahwa hakina harufu ya mzuri, kitamota neza, lakini wanakikata, ariko bakagitema wanakileta. bakakizana. Mungu akamwambia Musa, Imana ibarira Mose ni mshita, igiti cyitwa umushita, lakini ukimaliza ariko niwaheza kukijenga, niwaheza kubaka, kamata or, nufate izahabu, kamata or, fata izahabu ukifunike na or, ugifuke n'izahabu ili kisionekane, kugira ngo nikizoboneke. kiperdre Gite ushita wake, gite bwa bushita, kiperdre gite sura yake. ya shusho. Watu wakikiona Abantu nibakibona wasione ule mshita, ntibabone wa mushita, lakini waone or. ariko babone izahabu. Kama Mungu amekuita, Imana iguhamagaye, amekuita juu wewe upotee, iguhamagaye kugira ngo lakini uveho, glory yake ijimanifeste juu ya ariko ubwiza bwayo bwigaragaze muri wewe. Musa akakamata Mose afata ule mti ca giti akakitengeneza, aragikora neza, sanduku ikaisha, isanduku irahera, akakamata or, afata ya zahabu akapagala nje na ndani. asiga hanze n'ibwina. Nadhani Ndibaza kwenye miti zingine zilikuwa, aho ibiti bindi byari biri. tuingie mwa hizo miti zingine, Reka twinjire muri ibindi biti zilikuwa zinajiwaza hayo. byariko biriyumvira gute. Jua anaonekana na wafalme na Bwana kubariki. Uhezagiwe. Lakini ona vingine kisi vilijiwaza, Ariko wumva ingene ibindi vyiyumvira. kimutu cha embe, Igiti cy'umwembe sichi
kile nacho kijya nacho kinaweza fanana vile. mbega kirashobora gusa kujya. Kingine kimti cha avoka kinasema ikindi giti civoka nacho kivuga bangenikamata tamia, yewe bafuma bafata jewe, lakini ariko kile kijya nacho hakistahili. nikibereye. Ona sasa, Umviriza, wanamaliza kutengeneza, baje gukora ya sanduku. munisaidie kuimagine hivi vitu, Mureke mumfashe kwiyumvira. wanaipagala or basiga izahabu. Mungu akaambia Imana ibwira Mose, Musa, Mose weka ndani ya hiyo sanduku, nushiremo mwa hiyo sanduku muri yo sanduku manu na fimbo n'inkoni pamoja na nini Hamwe na yale majiwe. na ya mabuye Sikia, y'amabwirizwa. Umviriza, seremoni aho haishia, nibirahera umunsi mukuru lakini urahera. ona Ariko raba makuhani abaherezi wenye kuheshimiwa babandi bari bubashwe na taifa la Israeli bubashwe n'ihanga rya Israeli liko nyuma, bari inyuma, na watu wengine n'abandi bantu wako nyuma, bari inyuma. lakini Ariko ule mshita wa mushita ambayo uko kuvre na wa ulifutswe n'izahabu kimya zaidi sana winumeye gusa uko mbele, uri imbere. na Mungu akasema ya kwamba Imana avuga ngo hii sanduku iyi sanduku popote itakuwa inafika, aho izoshika hose, mahali pote itakuwa aho inaingia, izokwinjira hose, itakuwa inafanya reaction. bizoba Ni presence ni mimi Mungu mzima, ni je Mana nzima, ni presence yangu. ni rukubaho kwanje. Wakuona mshita waone mshita, Ababona umushita bazoba lakini mimi Mungu sioni ariko mshita, jewe simbona umushita, lakini naona mshita ambao uko transforme ariko mbona umushita wahinguwe katika mapenzi yangu mimi. wahinguwe mu bugombe. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, Umviriza muntu w'Imana, Mungu anachohitaji juu ya maisha icyo yako, Imana yifuza ku buzima bwawe mukubalie akutransforme, ni mwemerera guhindure, mukubalie akugeuze, mwemerera guhindure, hapana juu ya gloire yako, atari kubitsubero lakini juu ya gloire yake ariko yeye. kubitsubero ciwe. Ona huyo mti, Raba ico giti, ndio sanduku la agano mbele. iyo ni sanduku ry'isezerano ryari riri imbere. Ona, acha ningie muakili za huyo mti, Reka ninjire mu bwenge bw'ico giti, kiko kuvure na or, gifutswe n'izahabu. mti Ico giti wa miba, giti c'amahwa, wa harufu mbaya, kimota nabi, kilikomala mbaya, cakuze nabi, mu desert, mu bugaragwa, hakuna mtu mwana akitegemea, nta muntu yacizigira, lakini Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mu ijuru alikuwa na kijali yo yaracitaho. na wewe pia, Nawe nyene, hata kama ulimwengu haukujali, nawe isi hata itakwitaho, kama ulimwengu haukujui, nawe isi itakuzi, hata kama unaona uko feble, nawe uri umunyantege lakini nke, Mungu anakujua na Ariko anakujali Imana irakuzi ili aweze kandi kukutumia uweze kuwa kugira instrument ya ngo gloire yake. igukoreshe kugira ngo ube igikoresho c'ubwiza bwayo. Ni wewe kuitika Ni wowe kwemera na kutembelea Kenya anachokuomba. no kugendera muco gusaba. Hebu ona Umviriza, huyo mti ico giti ama hiyo sanduku canke iyo sanduku mbele ya Dagoni. iri imbere ya Dagoni. Hebu mnikumbushe evre zake mbele za Dagoni. Dagoni inavunjika, Dagoni iramenagurika, kile kimshita kimo ndani, ase baba ca giti kiri ndani kiratangara. mie mshita Jewe mushita ninaweza kweli ndashobora vy'ukuri fika mbele ya Dagoni, gushika imbere ya na Dagoni. Dagoni ananiabudia Dagoni agaca bugufi mbele ya maji ya Yordani, imbere y'amazi ya Yorodani. condition Icagezwe bila kunyangua ile sanduku la agano, badateruye rya sanduku ry'isezerano, maji haitapasuka, amazi naza inabidi gucamo kabiri. munyangue hiyo sanduku Birakwiye ko mutero na rya mkamate sanduku miguu yenu kandi mfate ya maguru muingize yanyu ndani ya maji muyashira mu mazi, na maji itapasuka. ya mazi araza gutandukana. Kama mkutia sanduku, Mudateruye ya sanduku, maji haiwezi kapasuka. amazi Sikia yanazotandukana. nikwambie mtu wa Mungu, Umviriza muntu w'Imana, asubuhi ya leo muri kino gitondo hakuna kitu kinachohitajika ndani ya maisha nta yako. kintu cifuza mu buzima bwawe. Kama utaomba, Nibuza omba gusenga, tu manifestation ya gloire ya Mungu ionekane ndani mwako. senga usaba ubwiza bw'Imana bwigaragaze muri Kama wewe. umeokoka, Niba warakijijwe, umeokoka tu gloire ya Mungu ionekane ndani mwako, warakijijwe kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare muri wewe, ili kugira ngo uwe solution ube inyishu mahali pa Mungu, aho Imana yakoze, mahali ambapo Mungu anastahili kuonekana. aho Imana yobonetse. Wasimshakii Mungu, Nibakekeranye Imana, lakini wamuone Mungu ariko babona Imana kupitia maisha yako. bisiye mu buzima bwawe. Tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Msiseme amina tu, mkitaka mwikale kimya, msiseme Nimuvuge amina, lakini amena, msikie ariko tu maneno. muvuge amina mwatahuye. Ona evre ingine, Raba ikindi gikorwa. Daudi anaregrete Dawidi aricuza juu ya sanduku, kubw'isanduku,
sio mimi nitaiona. sijiwe nzo mbona ndayibona. Saa ilikuja. Igihe yaza, Watu wa Mungu, bantu b'Imana, ile sanduku ya sanduku, kuna wamoja wanajua tu ni ori, itengenezwa kwa ori. hari bamwe bazire ko yakozwe mu zahabu gusa. Sio ori. Oya asinza zahabu. Sio ori. Oya asinza zahabu. Sio ori. Oya asinza zahabu. Kuna mtu mwingine nisikia anasema ngo ile sanduku ya oro ya Bwana alitengeneza. Hari umuntu uvuga ya sanduku y'zahabu Imana yakoze. Nani pamo ndani muti? Ibwina harimo igiti. Lakini oro ndio inaparete. Ariko izahabu ni igaragara. Ombi langu asubuhi ya leo, gusenga kwanje muri kino gitondo, gisi ulivyo ukuri, wewe upoteye, wewe uveo, lakini glory ya Mungu ionekane juu ya maisha yako. Ugaragare mu buzima bwawe. Amen. 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 Katika familia yako, mu muryango wawe, katika watoto wako, bana bawe, katika nchi, mu gihugu, wewe upoteye, wewe uveo, lakini Mungu aonekane ndani mwako. Igaragare muri wewe. Nilisema glory ya Mungu sio kupendeza. Navuze ubwiza bw'Imana sukubegwa. Lakini glory ya Mungu ariko ubwiza bw'Imana ni wakati unatenda neno ambalo Mungu amekuomba na unalitenda. Ni gihe ushize mu bikorwa ijambo Imana yashize muri wewe ukarishira mu bikorwa. Wakati hiyo sanduku iliporudia, igihe isanduku y'isezerano ryagaruka, Daudi alifurahi. Daudi yaranezerewe. Daudi alifurahi. Daudi yaranezerewe. Lakini niambie, ariko mbwira, sawa walikuwa wananyangula ile sanduku. Igihe bari bateruye ya sanduku, si watu watoka wanasema kisanduku kia oro. Abantu bavuga uyo igisanduku cy'izahabu kizuri, igisanduku cyiza. Lakini wale walikuwa wanajua secret. Ariko abazi banga walikuwa wanajua kwamba sio oro tu. Bari bazi ko atari zahabu gusa. Lakini pako na mti. Ariko harimo n'igiti. Ninapenda ndani ya maisha yetu. Ndakunda mu buzima bwacu. Biblia inasema, Yesu anasema ya kwamba Yesu aravuga ngo mkiniweka juu, ninashigwa hejuru, nami nitajikogotea wewe. Zokwigera beshi. Acha Kristo awekwe juu ndani ya maisha yako. Reka Kristo ashigwe hejuru mu bugingo bwawe. Ili watu watakapokuona wasikuone wewe, lakini waseme Shantale Mungu wake anaonekana. Igihe bazokubana bavuga ngo Shantale Imana yiwe iragaragaye. Ama John Mungu wake ni Mungu mzima. Change Yohana Imana yiwe ni Imana nzima. Sikia nikwambie, Paulo anasema hivi. Uvilizingana Paulo avuga, sisi ni barua. Aravuga ngo twe turi chete. Hebu mwambie mwenzako wewe ni barua. Reka mugire ukwegere ngo wewe uri chete. Wewe ni barua. Wewe uri chete. Ni barua ya nani? Mbegu uri chete chandi. Na kama wewe ni barua, ni barua uri chete. Vilivyoandikwa juu ya maisha yako, byanditswe ku bugingo ndivyo vitakavyosemewa kwa ulimwengu. Kugira ngo dije gusomwa nabisi. Vilivyoandikwa juu ya maisha yako, ivyanditswe ku bugingo bwawe, ndivyo walimwengu watasoma juu yako. Ndivyo abisi bazosomako. Unaweza kuwa umeokoka. Urashobora kuba warakijijwe. Unaweza kuwa uko kanisani. Urashobora kuba uri mu rusengero. Unaweza kuwa uko mtumishi wa Mungu. Urashobora kuba umukozi w'Imana. Ndio. Nivyo. Petetre hiyo ni titre ya barua. Birashobora kuba ari ijambo ry'umutwe ry'iryo kete. Tunakumbuka kuandika zamani, mimi nakumbuka zamani tulikuwa tunadrage badada tunabandikia mu mabarua, tunachora umaua ku masomo unafanya kisha rero unaandika ari ukuntu bandika bagashiraho udushugwe, unaandika sije nakupenda. Ukandika rero nk'umutwe w'ijambo ngo ndagukunda. Sasa unaweza kuwa sije yako wewe ni Mkristo. Urashobora kuba ari umutwe w'ijambo uvuga ngo umukristo. Nimeokoka. Narakijijwe. Nimebatizwa. Narabatijwe. Lakini ariko wakishaanza kusoma, batanguye gusoma rero rya kete, wanaangalia bakaraba umutwe na bakaraba n'ivyanditswe, bagasanga ari bihushani. Lakini kenye kinahitajika kwetu, ariko icyo twifuza ni kukutanisha vitu viwili, nuguhuza ibintu bibiri, identite yetu akaranga kacu na maisha tunayoyaishi, n'ubuzima tubayemo. Shalom. Amahoro. Ari nyuma shalom. Inyuma amahoro. Turingaha. Tulikumwe. Semeni amina kubwa sana. Unaweza ukanambia, urashobora kumbwira ni vigumu ngo biragoye, lakini sikia Paulo. Alikumviriza. Paulo anaambia wa Filipi, yandikira bi Filipi, anawaambia ya kwamba arababwira ngo nitajitahidi, nzogira uko nshoboye kwa ushujaa, kubuhizi, nitajikaza, nzokora uko nshoboye. Kwa msemeo mwingine, muyandi majambo,
nipende nisipopenda. naho no bigomba cyangwa ntabigomvye. Il fallait uone nafasi kwenye alikuwa. Birakwiye kubona aho yarari. Alikuwa mu prison. Yarari mu nzu y'imbohe. Lakini akitia moyo wenyewe wako nje. Ariko atera intege abari hanze. Iko ndani ya matatizo, ari mu ngorane, iko ndani ya shida, ari mu bibazo. Saa zingine amepigwa, birashobora kuba yari yakubiswe, saa zingine amekosa kumgemulia, birashobora kuba yabuze umugemurira. Lakini sikia matumaini yake. Akumva ivyizigiro vyiwe. Na sijui walikia kumwambia nini. Sinzo bari baje kumubarira. Sijui kama walikia kumwangalia kwa mu prison walimwambia, unaona njoo hivyo tuko tunaangalia tuone kisi watakufungua, unaona ni matatizo, unaona unajua langaza watu waenda mu prison kuangalia mtu. Sinzi ko rero hari baje kumuraba bariko baramubwira amajambo nkayo yo kumuremesha ko bariko barakora uko bashoboye kugira ngo bamusoka. Pengine akamwambia bana sede tu biache tu, wanatupatia condition wakikufungua usiendelee unahubiri. Hiyo ni imagine baza ko bariko baramubwira ngo ivyo bintu ushatse wobiheba byo kuvuga ubutumwa kuko batubwiye ngo utabihevye uzoheramo. Lakini sikia kisi Paul anasema, ariko mviriza ingene Paulo avuga, nitajitahidi, nzokora uko nshoboye, nitafanya nguvu yangu yote, nzokora uko nshoboye kose, hata kama niko mu prison, naho ndi mu nzu y'imbohe, hata kama wamenipiga jana fimbo, naho ijoro muri iri joro baraye bankubise, hata kama wamenipatia punition, naho bampaye igihano, lakini nitajitahidi. ariko nzokora uko nshoboye. Sio kujitahidi tu, sugwira uko nshoboye gusa, haijalishi matatizo ninayoyapitia, ntibihaye ivyo ndiko ndacamo, lakini sitaacha devoir yangu, ariko sizoheba igikorwa nkwiye gukora, sitalashe maisha yangu, sizoheba ubugingo bwanje, sitaacha vision yangu, sizoheba iyerekwa mfise, sitaacha kutenda kile ambacho ninachoombwa kutenda, sinzoreka gukora izo sabwa gukora. Hicho kitu ni kitu gani Paulo? Mbega ico ni giki Paulo? Paulo anawajibia anamwambia, Paulo akabishura avuga ngo sitaacha sinzoreka Kristo ndani ya maisha yangu ubuzima bwanje atatukuka tu, azoheshwa icyubahiro gusa. Kristo ndani ya mwili wangu, Kristo mubiri wanje ataonekana tu, azogaragara. Kristo ndani ya maisha Kristo yangu ubuzima bwanje atadhihirika, azogaragara. wale yake icyubahiro ciwe itaonekana tu, kizoboneka gusa. hata kama ninateseka leo, ndiko ndacamuye hata kama nimefungwa leo, hata kama nimeachwa leo, hata kama nimetupwa leo, isiwe sababu nibe inyanduruko ya kunikataza ili Kristo asionekane ndani mwangu. Lakini hata ndani ya hii situation mbaya, lazima Kristo ataonekana. Kristo azogaragara. Semeni amina kubwa sana. Amen. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Uviriza mundu w'Imana. Matatizo, ibibazo isiziwie nibe intambamyi ya kufanya glory ya Mungu isionekane ndani mwako. Kugira ngo icyubahiro cy'Imana ntikigaragare mu buzima bwawe. Heshima, icyubahiro isifanye nibe intambamyi, kiziwizi intambamyi cha kufanya utukufu wa Mungu usionekane ndani mwako. Kugira ngo icyubahiro cy'Imana ntikigaragare mu buzima bwawe. Unajua kama sio shida tu, murazi ko atari ingorane gusa. Wenye tulikuwa nao katika siku za maombi walisikia. Murazi abantu tuwe tumaranye iminsi mu minsi y'amasengesho mwarumvise. Unaweza ukalewa. Urashobora kuboregwa. Unalewa na utukufu, unalewa na heshima. Ukaboregwa icyubahiro. Unalewa. Ukaboregwa icyubahiro. Ulikuwa na kazi, wari ufise akazi gikorwa. Wala ulikuwa hauna kazi. Cyangwa ne wari ufise akazi uri umushomeri. Unaomba. Ugasenga. Unaomba. Ugasenga. Unaomba. Ugasenga. Unaomba. Ugasubira ugasenga. Kazi inapatikana. Akazi kakaboneka. Unaonekana lendi. Ukaboneka kuwa mbere. Unaonekana na dimanche. Ukaboneka no kwa Mungu. Kisha dimanche haonekani. Kwa Mungu ntuboneke. Unakuwa busy. Ukagira ibintu byinshi bigufatiriye. Ndio unaanza kuvala TI bien. Ugatangura kwambara agakabutura neza. Na tricot. Ukamara n'agapira. Dimanche tuko mkanisa. Kwa Mungu turi twaje gusenga. Wewe unaenda ku plage. Ukigira gusama kayaga, ukiyaga. Ni kulewa hiyo. Uko no kuboregwa. Tumesema ni kulewa. Twavuze ngo no kuboregwa. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Uviriza mundu w'Imana. Kama ni kutajirika, nimba ari ubutunzi. Utajiri usikufanye glory ya Mungu isionekane juu yako. Ubutunzi nibutume nibibe intambamyi yo kubona ubwiza bw'Imana bugaragara muri wewe. Kama ni kuendelea mbele sana, nimba ari gutera imbere ni vyiza. Kama ni kukosa sana, niba ari kubura navyo ni vyiza. Kama ni kubarikiwa, so dize kitu tunabisema kubarikiwa kuwa na vitu. Niba ari guheza giyo tuvuga guheza kugira ibintu. Hivyo vyote, ivyo vyose visikud nibibe viremplacer biza gukuraho presence ya Mungu ndani ya maisha yako. Gukuraho kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Tuko pamoja? Mbega turi kumwe? Tuko pamoja? Turi kumwe.
Sema amina. Amen, amen. Tusome kitabu cha Wafalme. Abami, Twende mu Chronique, de Chronique. gitabo cha kabiri cy'ivy'ingoma, 26:16. gice cha 26. Nimalizie kwa huyo bwana. Ariko maze kuba gahambaye, Amaze kugira gute? kuba gahambaye, yishira hejuru mu mutima wiwe, bituma akora ibyo kugabitanya, acumura kuhoraho Imana yiwe, kuko yinjiye mu rusengero rw'uhoraho ngo yosereze imibavu ku gicaniro ihora yoserezwako. Maze Azariya umuherezi aca arinjira amukurikiye ari kumwe n'abandi baherezi buhoraho 80. Abantu b'abahizi babuza umwami Uziya, baramubarira batewe Uziya, si igikorwa cawe kosereza uhoraho imibavu, n'ic'abaherezi bo mu Baroni barobanuwe kwama bo bayosa, endava ahantu hera uko ucumuye, kandi ivyo nta cubahiro bizoguhesha kivuye kuhoraho Imana. Maze Uziya acararaka, kandi yarafise icotero mu ntoke, agira ngo yose imibavu. Akirakiye abo baherezi imibembe isesa mu ruhanga rwiwe, akiraho nyene imbere y'abaherezi mu ngoro y'uhoraho, iruhande y'igicaniro cosezwa ku imibavu. Maze Azariya umuherezi mukuru n'abandi baherezi bose bagize ngo baramuraba, babona imibembe isheshe mu ruhanga rwiwe, bakwakwanya kumusunika ngo ahave. Nawe nyene ubwiwe yihuta gusohoka, kuko Uhoraho amuteje indwara. Nuko umwami Uziya arinda atanga akiriko imibembe, aba mu nzu ya wenyene ku imibembe yiwe, kuko atemerewe kuza mu ngoro y'Uhoraho. Maze Yotamu umwana wiwe niwe yagaba ivyo mu rugo ibwami, agacira abantu bo mu gihugu imanza. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Isaya 6 mstari wake wa kwanza nasema, mwaka ambao mfalme Uzia alipofariki nilimuona Bwana. Yesaya 6 umurongo wa mbere aravuga ngo umwaka Uzia yatanga narabonye Uhoraho. Mwaka ambao mfalme Uzia alipofariki nilimuona Bwana katika hekalu lake takatifu. Umwaka Uzia yatanga niyo nabona Uhoraho mu rusengero rwiwe. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Uvuriza muri Imana. Uzia alikuwa ni mfalme. Uzia ari umwami. Katika wafalme wa Yuda. Mubami baba Yuda. Mungu alimpatia kibali. Imana yari yaramwemeye. Mungu akampatia nguvu. Imana imu ubushobozi. Uzia akajenga. Uzia arubaka. Uzia katawala. Uzia araganza. Na Uzia alikuwa na ushuhuda. Kandi Uzia baramushingiri naye. Alipigana vita sana. Yaragwanya intambara nyinshi. Na akaweza kushinda hizo vita. Kandi arazinesha. Lakini sikia nikwambie. Akumviriza. Wakati Uzia alipowekwa kuwa mfalme. Igihe Uzia bamushyira ngo abe umwami, alikuwa akimtii Mungu. Yarumvira Imana. Na Mungu ndiye aliyefanya nini? Aliyempatia nguvu za kufikia katika hiyo hali. Kandi Imana ndiye amaye ubushobozi bwo gushika muri ico kibanza. Na kufikia katika kushinda vita vyote. No gushika mu kunesha izo ntambara zose. Lakini sikia nikwambie. Akumviriza. Uzia alipopanda. Igihe yabaga hambaye. Uzia wakati alipopanda, igihe yabaga hambaye, akakuwa wa ajabu sana. Uhambaye. Mahali pote anapita, au yashika hose, wanasema hakuna mwanaume mwingine bavuga ngo na uhambaye anayestahili kupigana vita abereye kugwana isipokuwa mfalme Uzia. Atari umwami Uzia. Fasi kote kwenye wanapita, au yacha hose, wanafanya namna hii. Baramwunamira. Uzia jina lake likakuwa kubwa. Uzia zina jiwe libarurangirano. Kiburi cha uzima kikaingia ndani mwake. Agira ukwishira hejuru. Wakati watu walimshukuru, igihe abantu bamushima, wakati watu walimuinua, igihe abantu bamushira hejuru, wakati watu walirekonetre kazi ambazo anazozifanya, igihe abantu batahura vy'ukuri igikorwa akora, wakati alipoona mji umejengwa vizuri, igihe babonye igisagara cubatswe neza, Uzia akajiinua. Uzia yishira hejuru. Wakati alipojiinua, igihe yishira hejuru, kiburi kikawa ndani mwake. Agira ubwibone. Kiburi kikawa ndani mwake. Agira ubwibone bwinshi. Unajua kiburi kikishaingia, urazi ubwibone umaze kwijira, kutii kunatoka. Ukumvira kuvaho.
Wakati kiburi kinaingia, iyo ubwibone bwinjiye, kunakuwa kujiinua, habaho kwishira hejuru. na hivyo ni vitu ambavyo Mungu anasimamia. Kandi ibyo ni ibintu bibiri Imana ihagarara. Biblia inasema Mungu anawapenda wanaonyenyekea, ijambo ry'Imana kavuga ngo Imana uhoraho akunda abaca bugufi, lakini wanaojiinua atawashusha. ariko abishira hejuru azobacisha Na bugufi. Biblia inasema nyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio edari, ijambo ry'Imana kavuga ngo muce bugufi munsi ikiganza cy'uhoraho gikomeye, atawainua kwa wakati unaofaa. nawe azobashira hejuru mu gihe gikwiye. Ndio Uzia aliinuka, by'ukuri Uziya yarashizwe hejuru, lakini ndani mwake ariko muri we kukawa virisi. habaho ingwara. Hiyo virisi iyo virisi inaitwa kwamba ni kiburi yitwa kubwibone na kumsahau Mungu. no kwibagira Imana. Siku moja akaingia hekaluni. Umunsi winjira mu ngoro y'uhoraho, Alipoingia hekaluni, igihe yinjira mu ngoro, kiburi kisha jaa ndani mwake. yaramaze kugira ubwibone, Anaona kama yeye ndiye alifanya kila abona kitu. ko ari we yakoze ikintu cyose. Na zao ulikuwa ukimuita Uzia, anaweza kupiga konzi. Nibaza ko iyo wamamagara Uziya yashobora no kumera Mfalme Uzia. mwami Uziya. Unajua kitu kinaua kanisa leo? Urazi ikintu cishe ishengero ry'uno munsi? Ni roho ya kutokunyenyekea. N'umutima wo kudaca bugufi. Kitu kenye kinafanya glory ya Mungu isionekane ndani mwetu ni roho ya Ikintu kutokunyenyekea. kiratuma ubwiza bw'Imana butagaragara muri twebwe n'umutima wo kwishira hejuru. Leo kila mtu anahitaji kujijengea glory yake. Umuntu wese muri gihe yifuza kwiyubakira icubahiro ciwe. Yes. Ivyo n'ukuri. Kila mtu anahitaji kujijengea heshima Umuntu yake. wese ariko ariyubakira icubahiro ciwe. Ukisema kitu, Yivuze ikintu, ukiona tu kinataka kugusa glory yake, ubona gishaka gukora ku cubahiro cawe, iko tayari kuzipanga. aho rero umaze guhaguruka kugira ngo mugwane. Ulimwengu ndio ulimwengu. Isi imaze kubisi Ya, uko. hiyo ni kweli. Uko n'ukuri. Ni directeur. Ni directeur. N'umutegetsi, Il faut ajouter ko directeur. n'umuyobozi, aho rero kugira ngo muhamagare birakwiye kushira ako kantu k'ubuyobozi. Ni bishop. Rero nayo mazina akomeye. Il faut ajouter ko le bishop kama usemi bishop. Udashize ko musenyeri aho nyene ni Kama hanze. mtu mmoja waliwahi kumuita mjina. Hari umuntu bigaze guhamagara mu izina. Unafika kama Pastor Mark anaita tu de papa. Muraona huku mumungere Marko ahamagara de papa. Ungine mtu akamwita mwenzake akamwambia ase fulani. Umundi rero ahamagara umuntu ati naka. Ambia bishop uliachia nani? Avuga ngo bishop mbega walisigara nde. Kila mtu anahitaji, umuntu wese arifuza. Il faut akwe ku place birakwiye ko ba mu kibanza ya gloire, ikibanza cy'icubahiro, ya kuheshimika, cyo kubahwa. Lakini au contraire pamoja na Mungu. Ariko bitandukanye n'Imana ivuga. Unaweza kuwa na gloire mbele ya wanadamu, urashobora kugira icubahiro imbere y'abana b'abantu, lakini mbele ya Mungu kofuti. Ariko imbere y'Imana utafise n'icuvuze. Unaweza kuwa simple haujulikani, urashobora kuba uciye bugufi utazi, lakini Mungu anashuhudia anasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayempenda. Ariko Imana ikagushingira inaye ivuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda. Tutoke katika hali ya ulimwengu lakini tuingie katika hali ya ufalme wa Mungu. Unasema nini juu ya maisha yetu? Tuve ukisivuga ariko twinjira mu bwami bw'Imana, dushake kumenya ingene Imana itwita. Uzia aliinuka, Uzia arishize hejuru, lakini mpaka wakati akaingia katika hali ya mazoea. gushika igihe yinjiye mu buryo bwo kumenyera. Kitu cha pili apart kiburi, ikintu cya kabiri uvuyeho ubwibone, kuzoea Mungu kumenyera Imana inafanya glory isionekane ndani ya maisha yetu. bituma icubahiro cy'Imana kitagaragara muri twebwe. Kila kitu nazoea, ikintu cyose urakimereye, kile nitafanya hivi, hivyo dusanzwe mimi ni vya kwangu, mimi ni systeme yangu. uko n'ubuhinga. Kwa ulimwengu panahitajika system, mu vyisi rero yakenewe. kwa ulimwengu panahitaji akili, isi ikeneye ubwenge, lakini katika ufalme wa Mungu hapahitaji akili, lakini panahitaji connection ya roho na roho. Hakenewe kunywana kw'imwemu ni mwemu. Uzia akamwambia Uzia baramubwira ati Uzia, Mungu alikuinua, Imana yaragushize hejuru, lakini hii kazi ariko iki gikorwa acha. reka. Uzia ati na alianza kuhesabia, atangiye guharura. Nilipigana vita, Mungu alikuwa na mimi. Naragwanye ntambara zitandukanye, Uhoraho yari kumwe nanje. Mungu ndiye aliniweka hapa. Imana ndiyo yashize muri kino kibanza. Mungu ndiye aliniinua. Imana ndiyo yashize hejuru. Mungu ndiye alifanya hivi. Imana ndiyo yagize ibi. Mungu ndiye alifanya. Imana ndiyo yagize ibi. Bakamwambia ndio. Baravuga ati vyukuri nivyo. Lakini iki, ariko iki gikorwa ya kutoa dhabihu cyo gutanga ibimazi si ya watu wote, si vya bose, ni waliochaguliwa, ni cy'abatoranyijwe, ni ya makuhani, ni cy'abaherezi. Na we parmi makuhani nawe ubaherezi haumo, nurimo.
unaweza ukakalkile urashobora guharura maisha yako ubuzima bwawe na gisi unaishi, n'ingene ubayeho, unataka hiyo maisha yako ugashaka ubwa buzima bwawe uyalete tena na katika ufalme wa Mungu. uzane no mu bwami bw'Imana. Oya, ufalme wa Mungu na prinsipe yake, ubwami bw'Imana ufise ingingo ngenderwa na maisha ulimwengu na prinsipe yake, n'ubuzima bw'isi burafise ingene bumeze. Kitu kingine, ikindi kintu cha tatu, icya gatatu, hakutaka kutii. Niyumviye, hakutaka kutii, niyumviye juu kiburi kilikuwa ndani mwake, kuko muri we hari mu bwibone. Akasema hivi, aravuga ngo nitafanya, ndaza kubikora. Wakati igihe alikamata ile kama ni chotezo, kama ni tuga, yafashe ico chotezo, asa anataka kwenda wapi? Ashaka kujaye. Sikia, Mungu ni mtakatifu, Imana yacu irera, na watakatifu nabera ndio wanastahili kumwabudu, nibo babereye kuihimbaza. Alipoingia igihe yinjira, mfalme acha, baramubwira ati mwami reka. Hakutaka kusikia, ntiyashatse kumvira, hakutaka kusikia, ntiyashatse kumvira, wakamwacha, baramureka. Walipomwacha, igihe bamureka, anaanza panda mazabauni, atanguye kurira ku gicaniro, anaenda kutoa uvumba. agiye rero kosa. Biblia inasema ya kwamba ijambo ry'Imana avuga ngo hapo aho nyene ukoma imibembe ukampiga kwenye macho, isesa mu maso hiwe. Wakati ukoma ulipompiga kwenye macho, igihe yagiriyo mibembe isesa ku maso hiwe, akafa. Baramubwira ati mu maso, ati rabe, ati muvuze iki? Ati rabe mu maso, juu yako wewe, juu yako, kuri wewe haponekani presence ya Mungu, ntihaboneka icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana, lakini juu yako wewe, ariko kuri wewe panaonekana ingine image, haboneka hari yindi shusho. Aliangalia hivi, atangwe kwiraba, akaona ukoma kwenye mikono, asanga imibembe yamaze gusesa. Biblia ya Kiswahili inasema vizuri, Biblia ya Kiswahili inavuga neza, aseme kwa niaba yake mwenyewe. Biblia ya Kiswahili inavuga ngo kubwiwe nyene, kwa niaba yake. Donc upende usipopenda, kwa niaba yake mwenyewe, kubwiwe nyene, ashatse atabishatse, akaweka chini, ashira cha chotezo hasi, akajitoa nje, arasohoka, wakamsaidia kumsuguma, baramusurikira hanze. Sawa, alimwambia aache, igihe bamubara ngo areke, hakutaka kuacha, yashatse kureka, lakini sasa aliona ukoma, igihe abona iyo mibembe, akaamua kuacha, ahitamo kureka. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, umviriza muntu w'Imana. Uzia alikuwa mfalme, Uzia yari umwami, na aliwekwa na Mungu, kandi yarashizo ni hodi, alikuwa anakubaliwa na Mungu, kandi yari yemewe n'Imana, lakini ariko halifanya vitu ambavyo haviko ndani ya mapenzi ya Mungu. Yakoze ibitarimo ubugombe bw'Imana. Kama unahitaji glory ya Mungu kuonekana ndani ya maisha yako, niba wifuza icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana ko bugaragara kuri wowe, ninasema hivi, ndavuze ngo haukuishi juu ya kitu kingine, nta kindi kiriho, nta kindi gituma ubayeho. Mungu kama alikuumba, niba Imana yarakuremye, ni juu glory yake ionekane juu yako, kugira ngo ubwiza bwayo uboneke kuri wowe, uoneshe glory ya Mungu, werekane ubwiza bw'Imana, na glory ya Mungu juu yako. kandi ubwiza bw'Imana kuri wowe ni wakati, ni gihe unapotii wumviye neno la Mungu, ijambo ry'Imana, na kulitembelea, no kurigendera, na kuyafanya mapenzi ya Mungu, no gukora ubugombe bwayo. Hauko juu yako, nuriho ku bwawe, alikeni uko juu ya Mungu, ariko uriho ku bw'Imana. ulinyeguye Imana, na mwenye kona decision ya mwisho juu yako ni Mungu, kandi ufise ijambo rya nyuma kuri wowe ni Imana. Mfano, hii ni mshwara yangu, akarorero nk'agatambara afise, haina neno la kusema, nta jambo gafise ko mbwira. Nikipenda nitajipanguzisha hapa, shatse lo kihanaguza mu maso, nikipenda nitapanguzisha kiato, shatse lo hanaguza ibirato, haita diskite, nigiharira, nitatumikisha kenye ninapenda, ndagakoresha ico nifuza. Wewe maisha yako, wewe rero ubuzima bwawe, ulimwengu, isi, ni kwa ajili Mungu akutumie, nukugira ngo wewe mwisi, nukugira ngo Imana igukoreshe, akutumikishe, igukoreshe, ili watu wamuone Mungu ndani mwako, kugira ngo abantu babone Imana muri wewe. Mungu tushamutia mu system ya miujiza, Imana twashize mu bitangaza. Pokea. Ule iko na Mungu, mwabonye Imana, njoo Mungu, iyo niyo Mana. Mungu tushamuklase mu system moja hivi, watu wakiga leo palikuwa glory ya Mungu leo, abantu yo batanguye gusimbagurika, mugatangura kuvuga ngo ari ubwiza bw'Imana, tulimba Mungu ali kuvuga ngo Imana ngoya, lakini ariko kwa Mungu sio hivyo. Imana si hivyo. Mungu anahitaji maisha yako, Imana ifuza ubuzima bwawe, yaseme, buvuge maisha yako, ubuzima bwawe yazungumze, bugani maisha yako, ubuzima bwawe yamseme Mungu, buvuge Imana. Sikia nikwambie, uviriza, wewe uko kama USB, USB,
USB mumeze nka USB flash disk nuko nyine Wewe kama flash disk mumeze nka flash disk yenye covid kari gusa ambayo iliingia mu laptop Celeste kinjiye rero mu nyabwonko y'ijuru wanatelecharge ndani utakatifu bagashiramo rero ubwiza kugororoka wakishaitoa bamaze gugakuramo ile flash disk kaga flash disk fasi yote kwenye itaenda ahantu hose kazogenda gacomekwa haitasema kitu kingine nta kindi kavuga itasema karavuga ngo itasema benye bimo ndani yake kavuga vya bindi biri bwira itazungumza benye bimo ndani mwake kavuga muri vya bindi vyashizwe kama umechomekwa kwa Kristo Yesu ni barachometswe muri Kristo ukienda nafasi nyingine ni bagenda n'ahandi utasema vile ambavyo Kristo ametenda ndani ya maisha yako ico Kristo yakoze muri wewe ukiingia n'importe fasi gani ni winjira hariho hose hautasema benye habimo ndani mwako uzovuga ibitari muri wewe ili bakujue kugira ngo bakumenye watakujua partiri ya benye bimo ndani mwako bazokumenyera mubiri muri ili wewe wajue utakatifu wa Kristo kugira ngo bamenye ukwera kwa Kristo watasoma utakatifu ambao uko unatumika ndani mwako bazosoma bwa gororotsi bukorera muri ili wewe wajue mapenzi ya Kristo kugira ngo bamenye ikimana wataona kazi ya mapenzi ya Kristo ndani mwako bazobona ikimana kirakora muri wewe hautatia ndombolo ya solo uzoshira mu iyo ndirimbo yo muri Kongo wala nyimbo mwene twa Yamado iyo ndirimbo rero muri flash disk uitie mu flash disk ushire muri flash disk kisha uichomoe hanyuma uichomore uichomeke mu lecteur ingine uichomeke mu kindi gikoresho ifike nasema se tegere na oya ngiririmbe akaririmbo ko utaichomeka uzochomeka tafike naanza ndombolo ya solo uzochomeka havuge vya bindi nyene biri muriko satura mabavre naho nyene biri na mabuye byo biba birimo yes hiyo ni kweli yule wanaweza wakaandika juu barashobora kwandika yule flash disk bakandika rero muri kaga koresho muri kaga flash disk gospel music handitse ngo indirimbo z'Imana z'abacunguwe lakini wakichomeka ariko iyo bagiye kugacomeka satura mabafre bagaca bacomora wali naambia ni muziki mitakatifu kwa indirimbo z'abakijijwe lakini ndani mwake sio ndio wenyewe vile ariko ibiri muriko sivyo biri lakini ninaomba mchana wa leo nasenga muri kino gito kama wewe ni flash disk ambayo ilichomekwa katika Kristo niba uri flash disk yachomeka wakati unapochomekwa na nafasi yote acha Kristo awe temwanye ya kwamba yeye ni mfalme wa wafalme acha Kristo aonekane ndani mwako acha Kristo aonekane ndani mwako ninasema katika familia yako Yesu asikilike ndauza mjango wawe Yesu yumvikane ninasema katika kazi yako Kristo asikilike ninasema katika business yako Yesu aonekane ninasema katika nchi yetu Yesu aonekane mahali popote unapoenda Kristo asomwe ndani ya maisha yako asomwe mu buzima bwawe ili siku moja useme ya kwamba kugira ngo umunsi muzovuge ngo si mimi ninaishi si jewe ndiho lakini ni Kristo anaishi ndani mwangu Kristo ari muri jewe ryari jambo ry'Imana dushimira Imana